Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kini kelang khubor kongsan matakasngi kakasi student union hak step sing palai kalatur biang syaka office miklia public service commission MPSC bandawa yo chairman ba secretary jong commission ba kidi panhiara hiar sukino kani gadi kesin ka baad ba KSU kala lek benyaki akhmat jong MPSC halor ka kunrum ram ka balami na ka kam thongkam ya ki officer ka miklia public service commission MCS pelapana resort dangsan kajing yatur jong KSU kalau halor nongrim baka MPSC kala kentai ban pentrikam ya kajing nawa jong KSU kata ban pelai no ya kimak sebelayo da borok kini yakun ka exam MCS bat bakan ora kajing sa hakor kom tungkam tungjam Presiden ka KSU usamla Lambok Star Marngar haringkat general secretary usamla Donald Thaba kelailam ya kendun menyiki aplau jong MPSC ringkat kajing parta slogan MPSC chairman secretary step down kidikor ka KSU kilara yala kajing tho hakibanar jengki halak kajing watkam kajing thapkam tu bansania ya ka MPSC lakum bansania ya ka yung school ka KSU dangsen kala keno baka MPSC kala kentai ban pelat ya ki marks jongkin nanyukun exam tang nomor kajing persa jeng kiringut ki kartong bakan thop ya ka khun jong secretary ka commission kumta nak liang ka KSU ka khot aware ya ki khala hajanu kini yukun ka ya ka exam MPSC bagini snok tilang bat ka KSU ban punu jai sendan ya ka kam le bomhak kam bamsap ha thongkam thungjam hapo ka MPSC nakliang KSU kila thangru yak tungsop jong kibuat penyai MPSC ha khadop jong ka commission harangka ka pejung perta slogan ka hak jengi wajule kai ka hak jengi wajule kai but MPSC down MPSC down MPSC down MPSC real good MPSC bounce up MPSC non to MPSC real good MPSC down MPSC down Samarukan Litang pendiat mengajing kuat seperti isi dari di belah penduduk makmat tu Chairman Hospital JPSC baka jeng tungkam tungjam ni kuat makalong mukut subang dari kosopsi kalong ikut KPC ke makating bahkan kubur ya ki ajmut ni kalau subang kalong pat bangi bujur sekretari sekretari akasin ka banangkong abakiwan ki pasengwan ni Bluetooth disconnected. Bluetooth connecting. Please wait. Protes nak yang MPSC Chairman Hospital mesti kakot ya keren di lampasan kita kubur ban pedi patah di max ban pedi jengduna jengki ban jengkeli itu mulai konsumsi golong ban ndalami kini lam jugi na kamera ngi kata kontrak dan di dalam kampung ikiran sepang kata di privacy di kata privacy itu kundung yang maksud tu ya kini kajing longjiman aku MPSC dengan supan kemau banalu kesantrik jong punai april jong yang akan keran bila keren amat dobat sokar ba ikwa ba kanu kajing tungkam tunjam la kolong langba MPSC ni di seluler ki kolong ko semua ngapi ini sini ndai tangga jini keren kolong ba ngimpat yo di harbi dan seba la ban syarda Dika jengkeren mak jeng snow ikut samla aklen jong ini terdapat jong jalan koi kim dan jengshani kam Bluetooth connected. kadon bet serta jeng jeng ong ba kindan bet geriu tuan kasan bani orang kam ka kadon jeng keren ong ba hapan tiet di buku bat Dika jeng kali mata ka kena ke MPSC kalau ong ba ke MPSC kadon ke jengkut ke jeng subah kolong transparan balai keting balai bakaran kelan sepang lebih sepang pungkai hadin ke seng layat senjam bakaran seperti di student kandidat di kon lomba kandidat MCS punta gagal bagi dawa wat kiru ba sebelum kut subah kirim peni gemak iyo kan aduk kan jengwa cepot bol gila saya terus stop puntai
persang bat penduri kumil kumtai di hindi nila la ya kaseng kirinti ke ba dikwa pan persgo si skon samla bagi ben nut ben sulut ban mi biang situ ban ai option mandu kwa pan i kimak mandu bom kwa pan i ngaso kani kidi kamput tu bai kam arsap sudah tila baka lada kadan ta jingkut usba kamdai men lek lain ban kamdai men lek kaludu kumi tenaliang ju kaseng kani dik senjam ke ba guan syong ni syong ni tat adu nyui ba hadu kanu ka isi dan jubak terpasai ia terkimat di dawai ngaku khmat juga neka MPC dimbuat dengan MPC kendai ke khedok belum khajana jungki kartu kan yang ngangkuak MPC bakadai kaying ban persobha ya ki minister ki politician ban infrastruktur sarkar ringi kuak bak MPC kalau put di sebah ban benyat ban talenti badai ban penhudlang ban wara atau jing syania jing pun sama macam pokok macam ini kan MPC kelas dan lek itu hadin mengilah alik naliang ke kaseng ke persang belek kelai persang hapan konsen soal kunta dan mendai bakai ki kaseng kenemi itu tu nalok la paklar fa jengkeli penmi segera sol asien kita bak pas hadin udah manu kita ru kita takolong ka jengde tu si ke pen price ni wiki profile dia ladang keren melengkong lada gede ku bak ko suba bamdon genu ke selender ada na janda ngatrai kimdai bele kam bolong kalan ni dia belum street forward baik god you stay ajulong kadan du ta hingan ha anu ndai kada dai ka jing bakla basu jerang kan la am penbet ndai ka jing tieng galong yo ka jing bakla balik kenang balik kenang ban yo pendam ban yo le ban yo butuh ni kai katang i ka julong MPC kaba kap ndai patai mendong dai ikam ka jing le jung si ki patai ka isim kum ka sem mata ngan song bat ni in up karai ka MPC ka jubab kalau timat lewa penila hak di kok la bulsin la kendu makmat lu tidak keluar ban le kum ta ni lami ni lam tu ka kamera chairman secretary tang hadin dikit tang i bakal kupong karai dengan semua kini ki persang ban ken kena bat kuat beli kai bat ke future ni kun samla ko celai kemun ngilap long bak ke siu ga dawahi ban tenui fatba bi teni fatba ba khamtam kita jingkli bakla ansar ki belai ki buri bat cubu mentaki kamba rajit produksi mulong ni itu kima ngansuan sam tang nak school tas children mo ko school ba kanam to kima reportan ngentang le tap kelas ni hugo sumbat ngapas dan kam ni kima tapi i resolman pi resol jeng ke kelas 10 na kelas 12 openi ki max yo kata skor kata tek jeng ya macam pi si bende kita ngaso begini bro sarai i persang ban keren kata ka komputu ujung pi hindai bagi dan ke jeng ko jumpa baling duri ya jadi basai ki ba dehok ban yo ki ba trip hop ai kan yo hindai kimde bisurung dap sultan ba tiet pisan singdor kamanur mono Halo ketua komite sebab ini ke MP. Mats Pram Glory! Mats Pram Glory! M Slam KSU! M Slam KSU!